Assalamu alaikum, hürmetlik әзіз ekran aldıda otağan қадірлік телетамашыбын. Эфирда Қадым телеканалы тағдым қылып отаған Алым білән сөhbət намлық программысы. Сілер білән мен Абдуманап Махмучан. Біздің программамызның мәқсіті болса, есіңізге салсақ, милләтімізніңла әмәс, бәлки шындақла еліміздің ілім-пән дүниясыда өзірінің зор үлішлеріне қошып кеватқан ілімлік һәм білімлік алымларымыз білән сізні тоныштырыш. Бүгін бізде студиямызда мехманда Қазақ Милли Аграрлық Тәтқиқат университетінің Оқуқ кафедрасының профессоры, әдия пәнлерінің докторы Шарипов Шеймардан акымыз. Шеймардан ака, ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Эфиріміз құш кепсіз. Рахмет, студияға тәкліп қылып. Мәрхәмәт. Рахмет. Әнді бүгінгі рұқсат болса, сөhbetімізіне ашу ұзақ өтміштін башылсақ, сіз қанчыншы жылы қандақ айлыда дүнияға келдіңіз? Мұшақыды сөзлеп бәсіңіз. Рахмет. Яны бір кетім. 1962 жылы 13 октябрда Алматы вилайеті Uyghur нахиясының Шунқар елісіде дүнияға келдім. Ата-анам ve özümden başka 5 kardeşim bir aile biz. Dadam rahmetlik injener kuruluşçu bolgan. Anam bizni terbiyeleşi yolunda uyda otadı. Hem kolxozdama işlep, keyin hürmetlik demir işe çıkkan. 1969 yılı şu nahiyenin Dardam teyisideki oturan mektepke kadem taşıldım. Şu mektepte 5. sınıfçı okuduk. Anadan keyin dadam hizmet yolu bilen şu Almatı'ya köçüp gelişimiz sebepli. Şu Almatı şehirdeki şu vaktki Kirov namidagi hazır Çokan Valihanov namidagi nomeri 12 oturan mektepni tamamladım, okup. Andın bir yıl производстводaymiz işlep. Endi keyin harbiy borcumni ada qilish uchun chaqirilib, o ittifoqning vaqti, shu vaqtda bunu Şimali Kamchatkada o'zimning harbiy borcumni ada qilib 1982 yılı noyabr ayida qaytib kelib, şu mezgil şu vaqtdagi Qozaq Davlat Universiteti, Kazgu deymiz, hozirgi Al-Farabi nomidagi Qozaq Milliy Universitetining tayyorlash bölümü orqali qonun fakultetiga o'qishga tushdim. Onu 1988 yılı tamamlab, yani şu ittifaqning zamanı devletning bölüp topshirishi bo'yicha Janubiy Qozog'iston oblasiga, Turkiston shahriga, prokuratura organlariga xizmatga yo'llandim. 1988 yildan ta 1996 yilgacha prokuratura organlarida cumhuriyetlik xizmat qilib, har xil lavozimlarda tajribelik xizmat yolida tecrübe yig'ib, ondan 1996 yılı Qozaq Milliy Universitetining yuridik fakultetiga chiqib taklif qildi meni. Tecrübeli xizmatchi sifatida shu vaqtda shunday topshirish bo'lgan ekan ministerlikdan. Mana shundan ilmiy pedagogik o'zimning emgak yo'lim boshlandi. Tam shu kungacha shu oliy maktabda huquqshunoslarni, bunu huquq qo'g'dash organlari, sud sistemasi, advokatura deymiz, prokuratura, notarialniy deymiz, boshqa umumiy shu qonuniy yuridik yordam ko'rsatadigan kasb yo'lidagi studentlarni o'qitib, magistrantlarni o'qitib, doktorantlarni o'qitib kelyapmiz. Shularni tarbiyalab, o'zimizning davlat organlariga, boshqa jamiyatlik organlarga kadrlarni ta'minlash ishi bilan mashg'ul bo'lib kelyapmiz. Hurmatli әріптестер, doktorantlar, magistrantlar, bugungi o'qilатын taqrib o'ta ma'noli taqrib, және сол үшін arnaya mамандандырылған сот мәжілісі залы, оқу залында жайғасқанымыз бекер емес. Сот залы бұл биліктің пәрменін танитын, сот негізгі өзінің функциясы сот төрелігін жүзеге асыратын қасиетті орын. Өйткені бұл жерде осында жиналған қауым, жұртшылық соттан әділдік іздеп келеді. Азаматтық және басқа істер бойынша да әрине түрлі азаматтық құқықтық қатынастардан 2016 жылдан туындаған дау-дамайлардың да шешімі табылатын осы орын. 2016 жылдан 2017 жылға дейін 20 жылдан 2017 жылға дейін 20 жылдан 20 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 жылға дейін 20 жылдан 20
Өздеріңіз байқап отырғандай, сот мәжілісінің залы арнайы жабдықталған. Мұнда мемлекеттік биліктің барлық рәмізі көрініс тапқан. Сондай-ақ сот процесінде ол қылмыстық іс болсын, азаматтық іс болсын, екі жақ, екі тарап бір-біріне қарама-қарсы отырып, сот төрелігіндегі негізгі принцип жарыспалылыққа негізделіп, тең құқықтың негізінде сот алдында өздерінің уәждерін, мәмілелерін, сондай-ақ деректерін қояды. Соттың негізгі функциясы өздеріңізге мәлім, өзде келіп түскен сот істерін осында талқылап, барынша әр жақ бер жағын қарап, жан-жақты толық объективті дейміз. Сол принципке, сол әдіспенен істерді талқылау арқылы нәтижесінде өзінің үкімін, қарарын, шешімін шығарады. Осылайша біз сот төрелігінің жүзеге асырылатын негізгі орны сот залында осындай көрініс беретін, яғни Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік заңнамасы, азаматтық процестік заңнамасы реттеген тәртіпте ресімдерді, тәртіптерді, қағидаттарды қатаң сақтау арқылы сот төрелігінің негізгі мазмұнын көрсететін орын деп танымыз. Ал енді сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңіз болса, сіздерге рұқсат. Бүгінгі дәріс бойынша Шаймерден Магомедович, мен бір сұрағым бар еді. Жалпы қазіргі таңда президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың жолданған болатын. Сол жолдауда жалпы құқық қорғау органдарын жетілдіру мәселесі тағы да қозғалды. Осы жөнінде үш органды біріктіру мәселесі қозғалған болатын. Сол бойынша бір өзіңіздің пікіріңізді білгіміз келіп отыр. Докторант ретінде. Рахмет Қарлығаш Еркінқызы. Шынында да өзекті сұрақ қойып отырсыз. Бүгінгі күнгі мемлекет басшысының жаңағы жолдауында көрсетілген өзекті мәселелердің бірі құқық қорғау органдарының қызметін қайта қарау. Қайтадан жаңашалау деген мәселелер қойылып отыр. Жаңағы үш буындылық деген мәселені мен түсініп отырмын сұрағыңызда. Бұл жаңағы қылмыстық істерді әуелі тергеу органы, анықтама органы жүргізеді. Прокурор нәтижесінде айыптау қорытынды жазады, сосын барып сотқа өткізіп, сотта бастапқы сатыда ол іс қаралады мән-жайы бойынша. Прокурор жаңағы өзінің қолын қойып бекіткен айыптау қорытындысын әрі қарай сотта қолдау үшін, яғни мемлекеттік айыпты қолдап, сол іс бойынша оның нәтижесін шығару үшін қатысады. Мұндағы мақсат неде? Мақсат жаңағы қылмыстық қудалау органдары белгілі бір шекте ғана сол қылмыстық қудалауды жүзеге асыруы тиіс. Ал прокурор өзінің жаңағы қадағалау миссиясымен сол істің келешек сотта қаралу тағдырын екшейді. Заңды тергелді ма? Адам заңды тұрғыда қылмыстық жауапкершілікке тартылып отыр ма? Дәлелдер толықтай жабдықталды ма қылмыстық істе? Осыларын екшеп, әрі қарай істің сотқа бару, бармау мәселесі тек прокурордың құзырында. Мұндағы мақсат жаңағы қылмыстық істердің көрінгені сотқа бері бара береді деген сөз емес. Тек қана жаңағыдай жан-жақты толық объективті тергелген және дәлелдемелер базасы жеткілікті қылмыстық істер ғана сотта қаралып, сотта шешімін табады деген сөз. Әйтпеген күнде ондай істердің прокурормен тоқтатылу мәселесі заңға көзделіп отыр. Рахмет. Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Үкібаева Қарлығаш Еркін қызы, құқық кафедрасының оқытушысымын. Жалпы біз Шаймерден ағайды, біз шәкіртіміз десек болады Шаймерден ағайдың. Шаймерден ағайды бұрыннан танимыз. Осы салада мен жұмысқа келгелі, ол кісімен қызметтес болып келе жатырмын. Оның үстінен сол кісінің тәжірибесінен үйреніп жүрген шәкірті ретінде артынан ілесіп келе жатырмыз деп айтсақ болады. Шаймерден ағайды білеміз, біз бұрыннан бері жалпы құқық қорғау органдарында тәжірибе, құқық қорғау органдарында прокуратура саласында қызмет жасағанын, сондықтан да ол кісінің
жалпы профессор оқытушылар құрамына және осында артынан ілесіп жүрген шәкірттеріне және осы университеттің студенттеріне, магистранттарына, докторанттарына беретін білімі өте зор. Ол кісіні біз адам тұрғысынан да жақсы азамат ретінде, жақсы аға ретінде білеміз. Бүгінгі мақсаттағы дәрістер көптеп жүргізсе екен деген ойымыз бар, пікіріміз бар. Рахмет. Қайырлы күн. Құқық кафедрасының аға оқытушысы Нұрбаева Ләйлә Берікқызы. Бүгінгі оқылған Шаймардан Магомедовичтің дәрісі туралы пікірімді айтсам, бүгінгі оқылған тақырып өте өзекті. Бүгінгі таңда тақырыптың мазмұны кімді болса да қызықтырары сөзсіз. Теориялық және практикалық, яғни тәжірибеде кездесетін көптеген сұрақтарға мағлұматтар берілді. Жалпы дәріс заңгер мамандарына, сонымен қатар студенттерге, докторанттарға, магистранттарға және де көпшілікке құқықтық жағынан біраз ақпарат айтылып, дәріс өзінің тақырыбын толық ашты деп ойлаймын. Бүгінгі күнде құқықтық сауаттылық, құқықтық сұрақтар көптеген адамды толғандырары сөзсіз. Сондықтан осындай дәрістердің жалпы көпшілікке тигізетін пайдасы зор екені сөзсіз. Рахмет. Уважаемые коллеги, как известно, криминалистика как отрасль правовой науки и как предмет служит для эффективного обеспечения борьбы с преступностью. Современная криминалистическая наука также поспевает за всеми достижениями на современном этапе, за всеми достижениями научно-технического прогресса и сегодняшними технологиями. Без этого невозможно. Почему? Потому что преступность современная, особенно ее организованные формы, наркотрафик, это религиозный экстремизм, терроризм, международные формы преступности, насколько вам известно, всегда хорошо оснащены технически. А задача криминалистики – своевременное выявление, пресечение и предупреждение преступности. Ну и, конечно, безусловно, это раскрытие и расследование совершенных преступлений, готовящихся к преступлению. Поэтому на сегодняшний день мы с вами знаем, что в области криминалистики применяется лазерная техника, то есть ядерная техника, да? Все какие отрасли науки есть, со всеми своими достижениями делятся с криминалистикой, ибо нет той сферы, по которой криминалистика не работает. В особенности это касается таких важнейших факторов, как доказательственная база уголовного дела. То есть вещественные доказательства, добываемые в ходе расследования, безусловно, подлежат научному исследованию. В этой связи на сегодняшний день судебная экспертиза параллельно с криминалистикой настолько эффективно обеспечивает своевременному раскрытию всяких преступлений, в особенности тяжких и особо опасных видов преступлений. Мы с вами знаем, что ДНК-экспертиза на сегодняшний день почти около 100% дает нам свои выводы о принадлежности биоматериала, будто кровь, слюна, волосы, иные части тела человека, что именно этому человеку. Благодарю за внимание. Если ко мне вопросы есть или высказывания, мнения, пожалуйста. Я Алибекова Алтынай, студентка 3-го курса. У меня есть к вам вопрос. Какая связь между криминалистикой и уголовным процессом? Вопрос интересный. Безусловно, между криминалистикой и уголовным процессом очень тесная связь. Они по задачам, по отдельным методам очень перекликаются. Да, безусловно, это два самостоятельных предмета. Но, как я вам уже успел сказать, криминалистика задачей ставит выявление и раскрытие
преступлений и закрепление следов преступлений технически и всеми возможными способами и методами, которые предусмотрит данная наука. А уголовный процесс же процедурно закрепляет следы этого преступления, закрепляет доказательства. В материалах дела, соответственно, они находят свою проверку, оценку и затем используются эти доказательства. Добрый день, Адуова Гульжан Ерлан-кызы, старший преподаватель кафедры права. Хотелось бы пару слов сказать о сегодняшней открытой лекции Шаймарда Магомедовича. Каждая лекция Шаймарда Магомедовича содержит очень глубокие теоретические знания. Еще хочу отметить тот факт, что студенты, докторанты, магистранты, которые посещают лекции Шаймарда Магомедовича, получают не только теоретические знания, но и практические, так как у него большой опыт в правоохранительных органах. С Шаймардом Магомедовичем мы работаем более 8 лет на данной кафедре, и он очень отзывчивый ученый. Когда подходишь к ним с определенным вопросом, он никогда не отказывает, даст направление, прочитает статью, даст объективный взгляд на любую статью, монографию и так далее. Yani bugünkü günküçe siz muş hizmette, tekçe. Albatta. Әнде Шаймардан ака мушу дәл кәсіпні, хукук бойынша кәсіпні таллашқа, муш кәсіптің игісі болышқа сізге нем сәбәп болды? Бұл балы чегіңіздің татып арманлаған арманыңыз му, яки кейінерек өзіңіз қалап түштіңіз му оқыш орнаға? Әнде әрқандай адамның hayatыда болдыған бір бәлгілі түйгілі болды екен. Немешкеде менің мұшы кіші вақтымдыла бір адалетлік деген түшенше. Эши категория дейміз, ашу қадрият ойымға кіріп алған. Бәлки жәмият іші жүріп өзім балы болсам ма, шу айрым бір адалетсізліклерді көргенліктім му. Күчлік адамның, хажыз адамның бесінеші, яки болмаса қандақты бір бегуна бір адамды хақаратлап атқан, яки болмаса ренжітіп атқан пәйтлерді көргенліктім му, мұшу адалетлік түшеншісі менің ойымға кіріп қалған. Бара-бара мұшу ойланың, сиятланың нәтижесі 8-ci sınıfta оқу атқан вақыларымда менің мұшы юрист болумен, оқуқшынас болумен деген ойымның енықлынышыға, мүстәкәмленішіге сәбепші болды деп ойлаймын. Yani sizin bu kәсіптен талдашқа белгілік бір сәбеп болған, өзіңіздің өтміштікі балчығыңыздың татып, өзіңіздің hayatı көріп жүрген тұрмышыңызға бағыныштық болды осы уақытта. Әлбәттә. Әнде мұш оқыш орнына түшкәнден кейін қандақты бір гуманла болды му, немешке түшіп алдым дегенге ұқсас қиын уақытларын өткізген пәйтлеріңіз болсын. Әнде менің ойымша студентларның арасында студент болмышы мүмкін емес, әр қандақта бір қиыншылықтан өткізді бәлгілік сізге, яки әксінше енекчілік болды му? Яқ, әксінше маңа бұл талғымым мәкен болды. Мәкен болған талғам. Ішкі ойлық болған әмәс мен, там үшкем көчін мұш кәсіпіне талығынам, мұшы елді кеп атқаным ғыр өзімден құрсанды. Әнде сіз мұшы кәсіпі юрист бұтыңыз білән білі өзіңіз еттіңіз, прокуратуралық органларды ішілдіңіз деп. Мұш әқіде етіп бәсіңіз, қандақ прокуратуралық органларды ішілдіңіз, сіздің бұл кәсіпіңіз қандақ вәзі білән тәлеп қылды? Әбәй дегенімдек университетін тамамлығандың кейін Түркістан шәһәрде шу нахияның прокуратурасы да Қатардaki prokurorun yardımcısıdım, onun orunbasarı lavazımına götürüldüm. Arlıqda tərgəvçi boldum, çoğ tərgəvçi boldum. Umman endi mening bu huquqshunos sohasidagi elib mangan yo'lim shu jinoiy ishlar bilan, jinoyatlik bilan kurash, unga qarshi turish va shu jinoyatdan zardab chekkanlarning huquqlarini qo'g'dash yo'lida bo'ldi. Bana bayqı özəm degan adaletlik kategoriyasi, qadriyati mana bu yerda bek yüz berdiken. Nimaga deseniz, buni tartib buzish, huquq buzish sohasidagi eng ig'ir bir bu huquq buzishlik, bu jinoyat bo'lib hisoblanadi.
Mana şu vaqtlarda prokuratura organlarida asosiy ig'ir jinoyatlarni ve asosiy xavfli jinoyatlarni tergash kompetensiyasi bor. Şu vaqtlarda tajriba yig'ish berishida men albatta bu huquq qo'g'dashning adolat bilan bog'liq ekanligi, onun bo'libmi shu yo'lda insonning huquqini qo'g'dashda birdan-bir shunday yuksak yo'l ekanligini tushundim. Bo'libmi jinoyatdan zardab chekkanlarning huquqini qo'g'dash. Onun ta'siridan har qanday psixologiyalik, fizikalik yo bo'lmasa materiallik zardab chekkan odamlarning huquqini qo'g'dash bu shu vaqtdagi mana ittifoq zamonidagi adolatlik degan nurg'un yaxshi qaralgan kategoriyalardan biri. Bo'libmi shu xizmatda o'zim tergovdimi bo'ldim, keyin sud ishlariga qatnashadigan prokuror bo'ldim. Mana shu yerda государственное обвинение deydi, davlat tarafidan aybni qo'llash. Har xil sohalarda prokuraturada umuman shu insonning huquqini qo'g'dash masalalariga ko'p ko'ngil nazari qo'ydim ve shu jihat ishlagan tajribamni keyin ilmiy ishlarda foydalanishga manga cho'ng bir o'zim unumli bir foydali bir bo'ldi yo'l. Endi Şeymardan aka, bu sizning o'zingizning vazifаңыз, ya'ni xizmatingiz odamlar bilan futtur bog'lanishda bo'lgandan keyin, ya'ni har bir Qozog'istondagi aziyatga bog'lanish bo'lganlikdan, boya o'zingiz aytyapsiz, suddagi targ'ib ishlari vaqtlarida, sud ustilarida mush yechilmay qolgan ishlar bo'ldimi? Yoki bo'lmasa qanchalik ko'z yoshlargacha ko'rgan paytlar bo'ldi deb o'ylayman men, albatta. Har bir odamning o'zining jinoyatiga bog'lanishlik qiyin bir ahvolda qolgan paytlar, kunlar bo'ldimi? Köz aldığınızda. Elbette onungsuz mümkün emas. Çünkü bayqaman degan huquq buzuşluqdagi eng ig'iri jinoyatda o'zinglar endi bu detektiv adabiyotdan o'qish, kinofilmlardan ko'rishlardan bayqaganinglardek tajribada yo'q emas, adolatsizlikmi o'rin evatgan yerlar. Çünkü biz bir ig'ir jinoyatlarni dalillash, isbotlash har chaq bu onun bilan meşgul olan organlarning qo'ldan kelavermaydi. Demişki desangiz, jinoyatning bir türleri hozirgi zamondagi texnologiyalarni inovatga olgan bo'lsak, aytganda jinoyatchi keyin tutilish uchun, qo'lga tushish uchun qilmaydi. Jinoyatning izini yo'qotib, mumkin qadar uni yechilmaydigandek, faktlarsiz, deraklarsiz, doказательство deymiz, shu taraflarni izini yo'qotib yasalganlıktan köprek jagdaylarda içilmegan latent deymiz jinoyatlarda zardab çekkenler şu adamның jinoyatchining aniqlanışı sababli huquqlari deymiz vastanavliz qilmaydi, qalbga keltirmaydi. O bir ikkinchidan mana mushtaq yo'l bilan ham endi yo'q emas jamiyatda o'rnayotgan har xil sabablar bilan şuna ötüdü keyinki vaqtlarda özümüzge ma'lum korrupsiya deymiz, yamxo'rlik deydi. Meselelerden yo'q emas, undaq adolatsizliklar, ayrim yuz berayotgan jagdaylar bor. Shuning uchunmi jamiyatda bu sud sistemasi, huquq qo'g'dash sistemasiga ba'zi bir noroziliklarning bo'lishi bekor emas. Endi sizning o'zingizning o'yingizcha siz adil hukm chiqarguvchi deb o'zingizni hisoblay olamsiz? Özümün tecrübemde yok emas bir neçe qitim shunday o'ylanib qolgan, ishga o'ylab qolgan paytlar bo'lgan. Bayqa o'zingizga degandek, o jinoyatni isbotlash masalasida 100% deymiz, 100%, 100% doказательство bo'lmasligidan biroq umuman bunday aytganda совесть чиста deydi. Fakat şu ispatlangan, közümüz yetken aniq ishlar bo'yicha o ishlarning sud qaroriga ketishiga sababkor bo'ldik. Gunohi dalillanmagan, isbotlanmagan vaqtlardagi ishlarni amalsiz sud qaroriga bermay, undaq ishlarni to'xtatishga
Мәҗбүр булган вакытларыбыз булган. Түшүнчлүк Шайбардан ака, рахмат. Әнде мушу өзүңүздүн кызматыңызга, вазифаңызга багынышлык эмгеклериңиздин атрапыга токталсак, эмгеклериңиз боюнча биздин маалыматыбызда сиз яны 100дөн ошук илмий макалаларнын, 4дөн ошук куралнын, шундайлар 3 хрестоматия ва монографияларнын автору экенсиз. Мушу эмгеклерни езип чыгышта өзүңүзгө эң якын, көңүлүңүзгө якыны һәм шундайлар мушу эмгеклерни езиш жолуда сизге кыйын болгону кайсы? Өзүңүзгө. Endi ilmiy emgek ilim-fanni umuman xalqda tushuncha bog'u jig'ni bilan quduq qazgandek tangshaydi ekan. Har qanday ilmiy emgakni yozganda odam bo'libmi mushu sohada yurgan odam uchun bir javobgarchilik bo'ldi. Chunki u ilmiy emgagingizni faqat siz o'zingiz uchun yozib qo'ymaysiz. Buni ko'pchilik ilmiy o'rta o'qiydi. O'qib, onunğa belki sin göz bilan qaraydi. Sizning fikrlaringiz bilan kelishadigan odamlar bo'ldi, kelishmaydigan odamlar bo'ldi. Shuning uchun mushu yoqlarni hammasini taroziga selib, bo'libmi huquq qo'g'dash, huquqshunoslik ilm-fanda bu alaydan bir shunday diqqat qo'ydi. O'zimizning kasbdoshlarimizcha, olimlar, praktiklar hammasi mushu olim nima yozdi ekan? Bunun bu maqalasida bu emgegide qanday maqsaddirdi u? Bizga qanday yo'l yo'riq ko'rsatdi, qanday metodika berdi degan savollar turadi albatta. Shuning uchun har qanday cho'ng emgaklar madaqtusun, odatdagi bir ilmiy maqolani yozishning o'zi mening uchun bir javobgarchilik. Chunki men Xudoning menga ochgan yo'li bo'lsa kerak. Avval men tajribani ko'rib keldim. Anandan keyin praktikalik shu o'zimning chiqqan önümlük emgigimden ilim-fanda qo'llanish bo'lganlikdan men har ikki yoqqa teng qarab, shunday yozgan ilmiy emgaklarimning har qaysida shunday ansizchilik tug'ani rost. Shuning uchun da bo'libmi, masalan, men o'zim o sohada ishlamasammi, prokuratura organlarida ishlab aralashganim bilan sud ishlariga dastlab kandidatlik dissertatsiyamni shu sud hokimiyatining mustaqilligiga bag'ishlagandim. Bunu mening ilmiy rahbarim shu vaqtdagi professor Xaliqov menga shu fikrni qo'ygan. Shuning bilan siz mashg'ullansangiz deb. Shu vaqtlarda Qozog'iston yangidan mustaqil davlat sifatida turayotgan, buni davlat sistemasining, huquq qo'g'dash sistemasining, sud sistemasining yangidan oyoqqa turib kelayotgan vaqtlari, bu sud sistemasini qanchalik biz mustaqil qilsak, sudda adolatli bo'ldi. Sudga xalqda ishonch bo'ldi degan fikrlarning asosida shu sud sistemasining mustaqilligi problemasiga bag'ishladim va shuning ichida shu sud sistemasi faqat qonunni boshchilik qilib sud ishlarini yashganda odamlarning, insonlarning birinchi bizning grajdanlarimizning, azimatlarimizning huquqlarini qo'g'dashni birdan-bir ta'minlaydigan masala shu sudning mustaqilligi. Uning faqat qonunga beqilishi va faqat qonunning asosida ishlarni qarab chiqish masalalari shu mening dissertatsiyamning asosi bo'ldi. Bu dissertatsiya menga yenik tushgani yo'q. Chunki birinchidan butunlay bir davlatning 3 hokimiyati deymiz. Qonun chiqarish, atqarish va sud hokimiyati deymiz. Судебная власть deydi. Shu sistemadagi mutaxassislarning ko'z qarashi, ularning fikri, men qanchalik sud sistemasining mustaqilligi uchun huquqiy asoslar kerak degan masalalarni ko'targandan keyin ularning fikri tug'an bo'lsa, ikkinchidan o'zim qatorliq ilm-fanda yurgan o'zimning kasbdoshlarimning fikri shunga baho beradigan bo'lganlikdan ben nurg'un tajribelik ishlarni qaradim. Nurg'un masalalarni tadqiqot qilib, oqibati shu sud sistemasiga kerak, uning mustaqilligiga hojat asoslarni qurishtirib chiqdim deb o'ylayman. Natijada bu dissertatsiyam keyin o'qish quroliga aylandi. Sudyalarning praktikalik ishlarda qo'llandi va ham asosiy meni bir faxrlanadigan yerim o'zim uchun
Мошу әмгегімнің асасыда Қазақстанның сот системасы тоғырлық конституциялық қанун қабыл қылғанда менің ушу диссертациямдагы көрсөтүлгөн біраз пикирлерим ашу канунда көрүнүш тапты. Түшүнүчлүк. Нахайты хурсан болуп отурмуз. Сиздин бу аткарып аткан ишлериңизге багынычлык эмгеклериңиздин асасында көплөгөн ишлер амалга ашып. Энди Шаймардан ага азыр эмгеклериңиз тоогрусунда кеп болуп атыды. Мушунун ичинде эң жирик эмгеклериңиздин бири у Казакстан Жумһуриятынын энциклопедиялык лугаты. Э? Мушу конституциясы. Мушу хакында өзүңүз тапсилий сүйлөп берсеңиз. Энциклопедияга багыштырып. Конституция бу дөлөттүн асасы кануну. Өзүңүзгө маалым. Мана шу конституциянын мушу өткен жылы 25 жылдыгы атылып өтті. Бу эмгек шунунга бегишланды. Бу эмгек энди менин шахсий эмгегим эмес, бу авторлук коллективде орунланган эмгек. Уну конституциялык кеңешинин раиси, Адилия фәнлеринин доктору профессор Кайрат Мами башкарды. Бир аз алымлар унун таркибине кирип, мушу өзүмүздүн Казакстандын бирден бир мушу колу жеткен hakikaten müstakilliği 10 yıl, 30 yıl tolu atkan muş devletinin kanuni asası bulduğun muşu konstitusiyamızın derecesini kökütüş. Onun bütkül içindeki yatkan dünya insan hukuku meselesi gibi yaşlık. Şu insan hukukunu, azimetlerimizin hukuklarını temilleştiki devlet organlarının rolü, ornu ve aşılanın vakaletlikleri. Doğrusu da keng dairde konstitutsiyamızın her bir mındak etkanda statiyasıga, babıga düşençi berip keng dairde halkka fakat yuristlarla, hukukşunaslarla emas, başka sahalanın mı? Adetteki özümüzün azimetlerimizin düşençilik buluş için muşu asası kanunumuzun bütünley 5 eden ayağıca, şu preambulusudan ahırkı statiyasıgaça düşençi berip onu kendi yerde şundak kommentari deyimiz hesap çıktık. Nemişke deseniz, endi müstakil Kazakistan'ın bizden hayat geçirip atkan devletimizin, cumhuriyetimizin birden bir kol etken yemişlerinden beri şu asas kanunumuz 95. Bu kanunga layık Kazakistan demokratik asastık, hukukluk, zahirli deydi o Kazakça ve әлеуметтік deydi. Sotsialni devlet deyip, özünü şundak deyip tonutup, en kımbat kaznası deydi, en kımmet devletinin bir üstün koyduğun meselesi bu insan hukuku. Onun erkinliği, onun hukukta kanunda gösterilgen müdürleri. Şunu devlet korgaydı deyip, koygan müşünçelik bir atazanını biz keng dairda bayqı ensiklopediyalık anıqtamalıqdaydı, spravочник şurada yazıp çıktık. O neticesi çok bahalandı. Cumhuriyette fakatlı hukukşunaslar tarafından emas, cemiyet tarafından çok baha verildi. Neticesi de bu emgekinin bilen mukapatlangan avtorlarımız mı baha. Şu elbette bu emgekinin ama Ahmeti siz için zor. Men için zor. Demiş deseniz, ben özemge kartılgan tarifi şu sot sistemisi, hukukda sistemisi, insan hukuku begişlangan çoğun konstitusiyanın bir bölümünü, şunun içindeki bablarını bayık etkanda, Kazakça etkanda jayıpsap, kendinden keng dairini içip kökütüş maqsası bilen işlengen oldu bu. Добрый день, уважаемые коллеги. Байдильдинов Даулет Лаикович, декан юридического факультета Казахского национального университета имени Аль-Фараби, доктор юридических наук, профессор, академик Академии высшей школы. Эта личность очень многогранная, очень многосторонняя. Шаймардан Магомадович работал в Казахском национальном университете продолжительное время. Я бы сказал, что именно в этот период он прошел действительно путь от ассистента кафедры до профессора. Шаймардан Магомадович знаменит и уникален тем, что это не просто ученый, не просто доктор наук, профессор.
Это человек, который смог воплотить свою практическую деятельность, свои практические результаты, смог воплотить в своих научных трудах. Ведь жизненный путь Шаймардан Магомадовича, вы знаете, начинался с работы следователем органов прокуратуры. И он мог бы сделать там очень большую карьеру, но в должности следователя по особо важным делам он все-таки решил заняться наукой. И он пришел работать в Казгу. Вы знаете, ему повезло в плане того, что у Шаймардана Магомадовича были очень хорошие учителя. Его научный руководитель, научный консультант, профессор Халиков Калимулла Халикович, заведовал кафедрой уголовного процесса в Казгу. И вот он увидел молодого преподавателя, хотя уже не был молод, он уже был созревший человек, который пришел с работы в практических органах. Вот он увидел в нем определенные задатки. Шаймардан Магомадович всю свою деятельность научную посвятил, конечно, изучению тех проблем, с которыми сталкивался в своей работе, в своей практической деятельности. Его кандидатская диссертация посвящена судебной власти в Республике Казахстан, изучению ее проблем становления, развития. Докторская диссертация, она уже затронула очень широкий спектр. Это вопросы организации прокурорского надзора. Это вообще система органов прокуратуры Республики Казахстан. И надо сказать, что его исследования, его результаты нашли воплощение не только в научных каких-то трудах, не только в монографии. Надо сказать, что предложения Шаймардана Магомадовича нашли воплощение в действующем законодательстве, в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан, в Уголовном кодексе, в законах об органах прокуратуры Республики Казахстан. Я хочу выделить тот момент, есть несколько исторических таких этапов, исторических событий в судьбе Шаймардана Магомадовича, когда в 2007 году он работал в составе Государственной комиссии над конституционной реформой Республики Казахстан. И вы знаете, что в содержании Конституции были внесены изменения и дополнения. И как раз-таки вот идеи организации органов прокуратуры нашли воплощение в действующей Конституции Республики Казахстан. Кстати, надо отметить, что за эту деятельность Шаймардан Магомадович был награжден медалью «10 лет Конституции Республики Казахстан». Хочется отметить, что Шаймардан Магомадович, его работа была связана не только с научной деятельностью, с совершенствованием законодательства. Ведь все его учебные пособия, все его методические пособия по организации деятельности органов прокуратуры нашли свое применение и для действующих работников. Вы знаете, ведь его труды, научные труды, его сборники статей, его учебники в этой сфере пользуются большой потребностью среди наших практических правоохранительных органов. Я все-таки хотел бы отметить еще ряд общественных моментов. Видите ли, Шаймардан Магомадович – представитель уйгурского народа. И надо сказать, что на этом поприще Шаймардан Магомадович вносит и внес значительный вклад в формирование, так сказать, миротворческих, каких-то межэтнических отношений. И он является и членом Ассамблеи народов Казахстана. Именно в этом статусе он был принят президентом нашей страны, первым президентом нашей страны Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. И за эту деятельность он был награжден рядом государственных наград Ассамблеи народов Казахстана. Шаймардан Магомадович у нас баллотировался и в наши выборные органы, в депутатский корпус. Он входил в состав общественной комиссии «Юристы по контролю за выборами». Это требовало определенной такой большой разъяснительной работы, просветительской работы, правовой просветительской работы, которой занимался Шаймардан Магомадович. Қадам телеарнасының қадамы оңынан болсын, құтты болсын. Өте аты да жақсы телеарна екен, Қадам телеарнасы деген.
Сондықтан сіздерге жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Менің аты жөнім Бақытжан Жүрсінұлы Қуандықов. Қазір мынау Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің құқық кафедрасының меңгерушісімін. Енді мына Шаймардан Магомедович туралы айтар сөз көп, шын мәнінде. Ол кісіні біздің заңгер қауымдастығы, ол кісіні белгілі ғалым, заңгер ретінде біледі. Ол кісінің мынау ғылым саласындағы еңбектері ұшан теңіз деп айтсақ болады. Сот әділдігі мәселелерінде осы конституцияға негізгі өзінің ғылыми негізді тұжырымдарын ұсынған болатын. Осы бағытта қазір қарап отырсаңыздар 400 реформа жүзеге асырылды конституциямызға байланысты. Бұл кісінің сол кезеңдегі ұсынған ұсыныстары әлі де болса да қанша жылдар өтсе де өзінің өміршеңдігін көрсетіп келе жатыр. Сондықтан бұл кісі жалпы мынау тәжірибені ғылыммен ұштастырып, ғылыми теориялық негіздей білген тұлға, заң ғылымдарының докторы, профессор екеніміз баршамыз жақсы білеміз. Сонымен қатар бұл кісі осы бір жылдың ішінде Қазақстанда ұлттық заң академиясы бар. Сол ұлттық заң академиясының академигі болып сайланды. Қазақстан Республикасы Конституциясының энциклопедиялық анықтамалығы шықты. Осы энциклопедиялық анықтамалықты дайындау барысында да Шаймардан Магомедович ол кісі именно осы мынау сот билігіне байланысты мәселелерде, сонымен қатар адам құқығына байланысты мәселелерде ол кісі өзінің негізгі ғылыми тұжырымдарын осы конституциямыздың энциклопедиялық анықтамалығына бере білген. Ол кісі өзінің жалпы заңгер ғана емес, сонымен қатар заңның мәтінін жазалатын заң түзуші ретінде де, сол заңды ғылыми негіздеп бере алатын тұлға ретінде де өзін көрсете білді. Қазақстан Халқы Ассамблеясының негізінде де, мынау Қазақстан Халқы Ассамблеясына қатысты заңнамаға да белгілі дәрежеде ұсыныстар енгізе алды. Ассамблеяның мәртебесін, бізде қазір ассамблеяның мәртебесі конституциялық құқықтық органға айналды. Сондай дәрежеге көтеруге ерекше еңбек сіңірді сол кезеңдегі ассамблеяның мүшелерімен. Бұл да бұл кісінің жалпы мынау заң бағытында заң ісін жетілдірудегі үлкен тәжірибесінің молдығын көрсетеді. Соны мынау теориялық негізді дүниені мынау тәжірибемен байланыстырып, соның заңның тиімді жүзеге асуына ерекше көңіл бөлетіндігін көрсетеді деп мен айта аламын. Әнді сөкбітіміз қазір қанун хақыда сөз болатыды. Қанунға бағынышлық, яғни сіз Қазақстан Халқы Ассамблеясына бағынышлық қанунны езіш жолда өзіңіз бевасыта қатнаштыңыз. Мұшы хақыда менің ойымша біздің көрермендеріміздің білгісі кеп отыр деп ойлаймын. Қысқаша сөйлеп берсеңіз, Қазақстан Халқы Ассамблеясына бағынышлық қанун немнен талап қылды? Қазақстан Халқы Ассамблеясы Халықтар Ассамблея деп 95 жылы құрылған уақытта, şu вақытта бір положение дейді. Қайдылық ясалған. Ama кейін бұл институтның өз жарияныда оның дайыры айтым дөлет ішіде, жәмиет ішіде кәңден тонылып, оның рөлі атқарып атқан, оның вакалетлігі, башқа мәселелері байқы деген қайдылықке қанағатланмады. Айрым бір қанун қабыл қылынышы хажат болды ve konstitutsiyалық реформаның нәтижесі де, ол конституциялық реформаға мен өзімнің рәхбірім білен білі қатнашып іш қылған. Ассамблея конституциялық құқықлық статусқа ие болды. Конституцияда отоғырлық нормы пайда болды. Шынудан кейін өзіден өзі машындақ бір айрым қанунның қабыл қылынышы заман тәләбі болып қалды. Mana şu topluma işlep vaktimen Қазақстан Халқы Ассамблеясы әза, өзіміздің Cumhuriyetlik Medeniyet Merkezi tərəfindən şu qanunға sızma юрист болғандығы қатнаштыңыз, оның işlenip çıkışıға töhfə qoşsanız деген təklif boyunca şu qanun qəbul qılındı. Nəticədə bu Қазақстан Cumhuriyetinin Cemiyetlik Birleşimler Doğruluk Kanunu oldugan, ilgili şu kanunga asaslandığan asamblea, endi öz aldığa özünün statusunu, vakaletligini ispatlaydıgan, onu
кең түшенче бердиган өзүнүн айрым канун пайда болду. Шунун натыйжасында биздин Cumhuriyet'te yaşavatkan türlük etnislerin özünün merkezlerini. Endi assambleyanın terkibideki assambleyanın kurulumu süpütüdü ton. Ve hem ulanın vakaletlikleri eniklendi. Bu çoğun bir otuk dep hesaplayman. Özünüzge ma'lum şu kanunun asası da ve şu vaktlarda işlengen yani bir çoğun körünüş konstitutsiyadaki mertebesi deymiz gon. Bunu hazırkı Kazakistan Parlamenti Meclis Tövenk Palatasının 9 deputatı assambleyadan sayıldığı mesele şu edi. Özünün tertibini, yolunu taptı ve şu reglamentla, prosedurla işlenip çıkarıldı. Endi Şeymardın aka, mening oyumcha özüm oylaymankin, Kazakistan'da yaşavatkan köplеген халыкларның her bir azimat köpünsü özlerinin kanunlarını bile vermeydi. Şundaqla kanununu mening oyumcha hamısı okumaydı dep oylayman men. Şununğa bağlanışlıq özünün kanuniyetini, kanununu bilmezki bağlanışlıq hukukunu bilmezlikten köplеген bir patpatla bir duçarlıkka uçraydigan paytlarim bolup kaldı her bir insanın. Şununğa bağlanışlıq her bir azimat özüge bağlanışlıq qandaq hukuklarını bilişi kerek. Muş hakkında sözlep bersanız, etip bersanız bizning tomoshabinlarimizga kichkina bir eslatma redida qalsin, özlerinin oyuğa jigdigandek. Rahmat. Hazırkı sivilizasyon vaxtida axbarat asri deymiz bu 20. asırda. Men aksincha o'ylayman, qonunni bilmaydigan odam yo'q. Bilmasima baribir qonunda yozilgan bir qoida bor. Qonunni bilmaslik javobgarchilikdan bo'shatmaydi deydi. Men shuning uchun jamiyat ichida yurib turish qoidalari qonunda ko'rish berdi. Qaysi bir doiragacha odamning huquqi bor. Buni g'arb ellarda bir yaxshi tushuncha bor. Bir prinsip bor. Mening huquqim tugaydi deydi, tutadi deydi. Başka bir adamdan, başka insanın hukuku başlangan yerde deydi. Demek hukuk meselesi kelgende bir inçik yeri nurgun azimetlerimiz fakat özünün hukukunu ispatlap, hukukunu tilga tatıp sözler biz bir vaqtlarda vazifani unutib qoldi. Qonunda shunday ikkinchi tushuncha bor. Hukukni cheklab turadigan vazife degan ikkinchi tushuncha bor. Biz shu huquqimizni himoya qilish bilan birga vazifalarimizni atashimiz kerak. Masalan, boshqa bir insonning huquqini hurmatlash. Boshqa birisining huquqiga qo'l suqmash degandek. Shuning uchun endi ko'rganlarimizga aytadigan aql hozir bo'libmi buni axborot zamoni dedik-ku. Axborot vositalari deymiz, turli internet orqali bo'lgan yerlarda bir-birini haqoratlash, bir-birisiga har qanday bilan to'qinishlarni maqsadlarda bo'layotgan ishlarni men doim deyman, o'ylanib so'zlanglar, bayqab qonun bor. Qonun buni ulug' Britaniya xalqining degan so'zi bor. Zakon surov, bu takov zakon deydi. Qonun qatl deydi, shuning uchun qonun deydi. Shuning uchun qonunga biqinish har qanday azimat uchun burch. Uni atlash, onun chekidan chiqish bayqanday javobgarchiliklarga akib qo'yishi mumkin. Shuning uchun birinchi navbatda aytiladigan gap biz bu shuni keyingi vaqtda konstitutsiyamizning mustaqilligimiz 30 yillarga bog'liq bo'layotgan so'zlar. Mushu balkim konstitutsiyamizning butunlay teksti bo'lmasa-mu, asosiy huquqlar bilan vazifalarga beg'ishliq normalarga bog'liq balkim bir yanchiq kitobchasini chiqarib qo'yish kerakmi deymiz. İnternet vositalarida ko'proq shunga tushuntirish masalalari propaganda deydi, razъяснение deymiz. Shunday ishlar mangsa, buni o'zimizning axborot vositalari o'zanglardimi, gazetlardimi pat shunday tushuntirish masalalari bo'lsa, bu profilaktika deydi. Oldini olish huquq buzishlikni balkim bilgan odam agar uni siz degandek bu huquq buzishlik emas deb hissiyat qilib yurgan bo'lsa, buni onun için javobgarchilik bo'lgan, buni qonunda ko'rsatilgan degan tushuncha paydo bo'lsa, balkim nurg'un odam o'zini cheklashi mumkin, nurg'un odam har qanday bir harakatga berish oldin o'ylanishi mumkin deb o'ylayman. Rahmat.
Söhbetimiz nahaydi kızıkarlık ötüatı dep oylama, ümit kılma. Endi hazır biz cemiyet hakkında söz qozgap kaldık. Muş cemiyetke bağlanışlık, özümüzün halkımızga, milletimizge bağlanışlık cemiyetlik işlahsız. Katnışamsız? Elbette katnışıp жүрмін. Өзіңізге бая айтқандек, яш вақытларымда Қазақстан Халқы Ассамблеясыға біздің Жұмһуриеттік этно-мәдениет мәркез тәрбиеден кіргенмен. Шунадан буян мүмкін қадар өзімнің ошо илим пәндеги, хизмет жолумдагы жыккан тәҗрибем халкымга кичкене болсын пайдасы тегсе деген үміт белән алышып жүрмін. Шуның үчүн кийинки вакытларда ошо акыркы жылларына асак штаб құрылған Uyghur Avazı gezitimize müşteri toplaş meselesi bir az problem болған жылы. Bundan 2-3 yıl ilgiri. Şu vakti bevasıta şu штабның azaları bilen şu Cumhuriyetimizdeki özümüzün Uygurlar yaşaydıgan nahiyelerge, mahallelerge berip şu yerde uçuruşlar bulup özümüzün milletimizin vekilleri bilen şu yerdeki halk bilen uçuruşur. Benim için bir çoğun təsiratlarını verdi, çoğun tecrübe jağdım dep oylayman, çoğun köp narsalarni öğrendim dep oylayman. Demişki deyseniz, halkımız yaxşı söz var, elge kirsen, elgeçe dep. Şu halkını aldık bağandın, ulanın özlerinin levziden qandaq problemler tuğunu, qandaq meseleler bağ bizim cemiyette. Nemi kısak ulanı yaxşı yolla salalayımız, taraqi et alayımız degen ümit bilen şu bütünlüğü şu Uyghur nahiyesi, Emgekçi Kazak nahiyesi, Talgar nahiyesi, Almut şehri, Panfilip nahiyesi hem yerlerde bulup öttük. Birinciden cemiyetle tanıştık. İkinciden mana şu bağan meselemizni götürüp ortak bir fikirler gelip bile iş atqırdık. Mana onundan keyinki vaqtda şu bir yıl özanlığım ma'lum Uyghur mektepleriyle hemkarlık ştabı kuruldu. Yani şu ştab kıma azabı olup kirdim. Kirgenimden xursandman, men deyseniz yani bir ketim yani aşındaqla özümüzün Uyghur mahallelerini aralap şu problemini biz öğrendik, tadqiqat qildik. Onun neticesinde bir az yemişlerini gördük. Bir yıl kızlı Uyghur mekteplerinin ahvali biraz yaxşılandı deb oylayman. O bosunu birinchidan şu joy-joylardagi jamiyatning ishi bo'ldi. Yigit boshlari, xonim qizlarning, qog'amni ashulqi ota-onalar komiteti deymiz. Непосредственно shu bizning maktablarning ustozlari, mudirlari qoldi endi bizma ozroq to'p qo'shdik deb o'ylaymiz. Shularni jonlantirish maqsadida bo'lgan shu yo'ldagi ishimizda. Mana shunday ishlarga aralashib kelyapmiz. O'zimizni har qanday o'zimizni Uyg'urda hissiyot qildigan azimat menimcha bo'lsa, o'zimizning jamiyatımizga aralashib problemlarni, har qanday masalalarni yechishga shunga bir istiqbolimizni ko'rsatsak, emgak qo'shsak, to'hfa qo'shsak degan chaqiriqni keyingi o'zimizning kelayotgan yosh avlodlarga aytqim keldi. Endi yosh avlod ma'rif haqida so'z qo'zg'ab qoldik. Mundaq savolni ruxsat bo'lsa qo'ysam sizga Sheymardan aka. Vatan oiladan boshlanadi degandek, har bir insonning tarbiyasi u yani bala chig'idan uydagi ota-onaning tarbiyasidan boshlanadi. Yani hozirgi tarbiya u balalar uchun maktab. Mushu maktabda o'qib vaqtgan chog'lardan boshlabla mushu sizning o'zingizning huquqqa bog'lanishliq 10 sınıfta xatalaşmasam, ben özüm otura mektepte okuyan vaktimde 10 sınıfta bizde 2013 yılı cemiyet hem hukuk pəni kirdi. Muşu pən boyunca anatılıq mekteplerge sizin singegen emginiz boldu mu? Yaki özünüzün bolmasa gelecekte planlagan maqsadınız var mı? Muşu anatılıq mekteplerde okuyan bizden ballarımız üçün, qarközlerimiz üçün muşu pən boyunca cemiyet hem hukuk boyunca avtoritede bir narsa yazsam degenge oxşar. Elbette bunu hazırki mektep programısında okutulup atkan bayaq özün aytkan hukuk doğruluk bende. Özüm güçlük şu avtorluk kollektif kirginim yok ama yazıp berişimni iltimas qilgan şu Kazak Devlet Üniversiteti özümden kasıpdaşlarım. Bolup mu sot sistemimiz bilen hukuk qo'dash meselelerine
bağlılık soğanlara ezipeginin var deyip. Әнде сіз менің ойымды кені түйіп туғанда қойып атсыз бұл суалны. Растын айтсам, ақиқатан әнде азырқы тәжірибемнің асасы да, ішінде бір оқыш құралны мектеп үшін езіп беріш ойым мәқсітім ба. Бұл тоғырсы да азыр машу Қазақстандығы 3 университетінің арасында бір меморандум болып, авторский коллектив құрылып, үшін еңілаш. Азыр қанун жайды тумайды. Конституцияның өзім қанша реформадан өтті, шuna dair законодательство республики дейміз. Оныңа көп өзгерішлер еңіліқла болатыды. Президентіміздің тәләбі, заман тәләбі тұрып келіші мүмкін емес. Мұны тәрәқият баяды, қанунма ашындақ өзінің дайырды кеңейтіп тұрды. Мәлім дәрежеде бір еңіліқланы кіргізіп тұрды. Шуланың асасы да мұшы оқыш құралыны еңілаш деген бір мәқсет тұрды. Алла бұйыртса шу оқыш құралының тәйярланышыға мен төпемді қошыма деп ойлаймын. Мұшы арзу арманларыңыздың әмәлге ешіға біз тілектешілік білдірміз. Егер де дегендек мұшы мәқсіңіз кетсіңіз, мен ойлаймын біздің милләтіміздің тәрәққият жолда, балаларымыздың дұрыс жолды меңішіға бір өзіңіздің чоң зор үлішіңізді қосысыз деп işençimiz Kamal akasıga. Şeymardan aka, söhbetimizni biz davam qilamiz. Endi mushu men baya programmamızın beshida aytgandek, siz adliya fanlarining doktori. Mushu doktorlik unvoningizga siz qanday keldingiz, qanday ega bo'ldingiz? Mushu haqida tafsiliy so'zlab bersangiz. So'rovingizga rahmat. Birinchidan men boya deb ketdim, kandidatlik dissertatsiyam sot sistemasiga beg'ishlangan bo'lsa, doktorlik dissertatsiyam nemishga bu prokuratura organlariga beg'ishlangan degan savol turishi mumkin. Chunki men bu organda ishlab ketganimni boya aytdim, tajribani ashada yig'dim va o'zim shu yillar ichida prokuraturaning tajribali xizmatida qonunda nima yetishmaydi, tajriba yuzida qanday kamchiliklar bor, shularni ko'rganlikdan doktorlik dissertatsiyamni mushu mavzuga beg'ishlashim qonuniy ish va o'zim shuningdan xursand. Nimishki desangiz, men shu tajribamning asosida biroz tadqiqot qilib, shu Qozog'istonda qonunlikning zakonnost deymiz, nazorat qiladigan shu birdan bir organ prokuraturaning azimatlarimizning huquqlarini qo'g'dashda rolini ko'kitish va bayqa aytgan men uni yetildirish, qonuniy jihatdan bo'lsin, tajribali xizmatini shu masalalarni ko'tarib cho'ng amgak yozdim deb o'ylayman. Bu amgagimning asosida keyin ilmiy monografiyam davomlashtirildi va ham shu amgagim hozir bayqashimcha berib ko'rishman, prokuratura organlaridagi xodimlar o'zlarining tajribasidan unumli foydalanmoqda. Yana bu yerda aytib ketgan bir gap, suhbatimizning beshida men shu balavoqlarim adolatlik degan tushunchaning shu qadriyatning o'yimga kirib olganligi, shu umuman o'zimning shu huquqshunos sifatidagi barcha amgigim, barcha o'ylarim, fikrlarim shu inson huquqi bilan bog'liq. Qandaqdi shu biz azimatlarimizning asosiy qonunimizda, qonunlarda ko'rsatilgan huquqlarning himoya qilinishi. Qanchalik qo'g'dilindi o huquqlar, qanchalik shu huquqlar deymiz обеспечивается, ruscha aytganda. Mana shu doktorlik dissertatsiyam asosida men mandaq fikrlarni yo'lga qo'ydim. Prokuraturaning davlat organi sifatida shu deydi, осуществляет высший надзор за законностью в государстве. Haqiqatan shu konstitutsiyadagi o'zining martabasiga, shu statusiga loyiqla emgak qilish. Yoki jinoiy protsessual ishlarda ayplash masalalari, shu ayplashni amalga oshiradigan organlarning tarafdori bo'lishi masalalariga men qarshi fikrlarni aytib, u faqat qonunning asosida va ham shu insonning huquqi konstitutsiyada, asosiy qonunda, boshqa qonunlarda ko'kda qancha darajada himoya qilinyapti. Shu organlar shuni обеспечивать qilgan organlar qanchalik shu huquqqa mumkinchilik yaratyapti. Shuni nazorat qilgan organ bosh va ham
asası məqsədim məşu buluş doğrusunda köplügen fikirler etildi. Neticede hazır şu menin dissertasiyamdan keyin kanun yenilendi. Endi men yenilegan gep emas, biroq mening fikirlerim şu kanunning yenilishiga asas bo'ldi ve biraz fikirlerim şu kanunda prokuratura to'g'riliq kanunda hozirgi amaliyotdagi kanunda ko'rinish berdi. Men shundan rozi. Tushunchlik Shaymardin aka, endi o'zingiz aytgandek, siz prokuratura organlarida ishlagan paytlaringizdami, pedagogik faoliyatingizdami ko'plagan davlat mukofotlariga, har xil darajadagi medallarga erishishga muyassar bo'libsiz. Umuman aytganda, hokimiyatchilik, davlat boshchiligi sizning shu xizmatingiz bo'yicha o'zingizning atayotgan ishingizni qanday baholarda ustida? Albatta Qozog'iston Cumhuriyetiga vaqtida Qozoq SSR deymiz, ittifoq vaqtidagi amgigimni baholanigim men cho'ng roziligimni bildiraman. Müşkil desangiz, haqiqatan mutaxassis sifatida shu kasbni egillagandan beri endi o'zimning vazifam shu odam inson huquqiga beg'ishlik bo'lgandan bir javobgarchiligi ig'ir shundoq bir muhim ish bo'lganlikdan o'zimni doim shu qandoqdir bir shu talabchanlik menda bori bor. Shundan bo'lsa kerak, qandoqdir amgigim ko'rinib, baholanib keldi. Shuning ichida endi prokuratura organlaridami xeylilar unda mukofotlar bo'ldi. Endi keyingi bir yirik mukofotlarning biri shu Qozog'iston konstitutsiyasining reformasi, 2007-yil reformasiga men o'zimning rahbarim professor Xalikov bilan birga ishladim. Bay o'zingiz deb ketgan sud sistemasi bilan huquq qo'g'dash sistemasi, inson huquqiga beg'ishlik masalalarda bir oz o'zimning to'hfam bor. Natijasida prezidentimiz shu Qozog'iston konstitutsiyasining 10 yillik tavalludiga beg'ishlangan medal bilan mukofotlandi. Yani başka ministerning nomidan berilgan alqış xatlar, faxriy yorliqlar yo'q emas bor. Mana shundoq baholanishiga loyiq, albatta uning bir faxrlanib qo'yadigan narsa emas ekan. U texmo odamga bir javobgarchilik yukini otadi ekan. Shu jihatdan mana shundoq bir ishlarni atqib kelyapmiz. Bayqa o'zingiz aytgan Jinoiy protsessual kodeksi, hozirgi Qozog'istonning Uголовно protsessualniy kodeksi deydi, sud sistemasi to'g'riliq qonun va prokuratura to'g'riliq qonun, ya'ni bayqa o'zingiz aytgan assambleya to'g'riliq qonunning ishlab chiqarilishiga o'sha rabochiy gruppasida bo'lib, o'zim qatnashib, to'hfamni qo'shganimga Cumhuriyet yuristlarining orasida, o'zimizning kasbdoshlarning orasida shundoq obro'ga qozonganimdan o'zim faxrlanaman. Endi bu o'zingiz yetgan mukofot ega bo'lgan xizmatlaringizning orqasida uzun yillar davomida tekkan to'ringizning isboti deb bilamiz. Shundoqla bo'lmasin, baribirma aytadigu xalqimiz. Armonsuz odam o'rmonsiz bulbul degandek, odam bo'lsa armonmaydigan odam bo'lishi hozirgi zamonda mumkin emas. Baribirma qandaqda armonga yetmasakmi, ya'ni mu armonlab turamiz, maqsad qo'yib turamiz oldimizga. Muşu jarayonda Shaymardin aka, o'zingizning mush kungacha yana armonlagan orzu, niyatlaringiz bormi sizning? O'zingiz deb o'tdingiz, armonsiz odam bo'lmaydi. Albatta armonlarim bor. Shuning ichidagi eng muqaddas armonim har qanday o'zini Uyg'urman deb hissiyat qildigan qandoshlarim, qarindoshlarim qatorida eng esil armonim bu xalqimizning baxti. Erkinligim ve azatlık. Cahan miqyasida yaşayotgan qolgan xalqlar, millatlar qatorida teng huquqliq bo'lishini xohlayman Uyg'urlar. Bu benim esil armonim. İkinci bir armonim mutaxassis sifatida, olim sifatida bir qo'lim texi yetmayotgan bir emgak var. U bo'lsa Uyg'urning an'analari, urf-odatlariga asoslangan Uyg'ur huquqini yezib chiqish. Ruscha aytganda обычное право уйгуров deydi. Tarixini, bo'lmishini ko'rsatib, materiallarim xeyli bor. Bu jihatdan men bir yordam ko'rsatayotgan tilshunos olim Arziyev Ruslan ag'inimiz materiallar xeyli bergan. Nemishki desangiz, bundaq emgak yo'q. Qolgan millatlarda, o'zimizning qarindosh millatlarda bu emgak bor. Nemish desangiz, bizning endi Uyg'ur
халқының тарихыда, bu bizning o'zingizga ma'lum, biz turaqli xalq shaylab turgan, shuning uchun bizda jamiyat ichidagi munosabatlar har xil shu urf-odat an'analarimizga beg'ishliq belgili bir tartiblarda, qoidalar bilan shunday bir huquqiy asosda shu munosabatlar bo'lib turgan. Mana shuning tarixini ko'kitish, mana shu bizning Uyg'ur xalqida qolganmi bir qo'layotgan yemishlarimiz ko'p, yetishgan narsalarimiz, ammo shu Uyg'ur urf-odatlari asoslangan shu huquqni mumkin qadar o'zim balkim men bir boshqa kasbdoshlarimiz bilan birlikda shunday bir emgakni yezib qoldirish maqsadim bor, armanim bor. Endi mabodo shu armanınız amalga eshib o'rnatsa, bu emgakning bizning xalqimizga qanday foydasi bo'ldi? Uning foydasi birinchidan huquq deb bayatni huquqshunoslik to'g'riliq manga bog'liq bo'lganlikdan nurg'un paranglarni qildik. Mushu bizning Uyg'ur jamiyatidami burundan qadimdan kelayotgan tariximizdagi mushu jamiyatdagi har qanday munosabatlar qanday xiratlandi, qanday qoidalarga asoslandi. Biz agarlik sivilizatsiyada qo'shgan to'hpimiz nurg'un millat. Mana shuning ichida ko'milib qolgan, qezilmayotgan, yezilmayotgan emgaklarning biri shu обычный право uyg'urov dedim bayaman, urf-odatlarga, dasturga asoslangan Uyg'ur huquqi. Agar undaq emgak qo'lga keltirilsa, amalga oshirib olsak, u birinchidan boshqami bizning cho'ng utuqlarimiz qatorida millatimizga, o'zimga o'xshash mutaxassislarga, ijtimoiy siyosiy sohada xizmat qilayotgan qolgan kasbdoshlarimiz uchun foydali bo'ldi deb o'ylayman. Nimashga desangiz, bizning ota-bobolarimiz qadim zamondan tam shu kungacha shu bizning jamiyatimizda biz dasturlik jamiyat deb hisoblanamiz. Biz qonun, huquq degan biz uchun yuqorqi oxirgi instansiya. Biz ko'plagan munosabatlarni, ko'plagan to'qinish kelishmovchiliklarni jamiyatimizda o'zaro o'zimizning nravственностьdagi, morallardagi shunaqa qadriyatlarning asosida urf-odatlarimizga, an'analarimizga yuksak qilib yashab olamiz. Shuning uchun har qanday institutlarimiz taraqqiyot etgan, bizning qadimda kelayotgan yigit boshlari institutimiz, hozirgi zamonda xonim qizlar instituti, onlar kengashi, oqsoqollar kengashi deydi. Mana shu hamma shu institutlar shu qadimdan kelayotgan bizning yiltizi cho'nqur, boyqa urf-odatlarga asoslangan Uyg'ur huquqining bir nimasi, ko'rinishi, bir belgisida. Agar uni doirini keng qilib shunday bir emgak yoziladigan bo'lsa, albatta u mening uchun bir utuqlar edi, ham xalqimizga bir foydasi tegadigan bir shu qadimdan kelayotgan tarixni va shu Uyg'ur huquqshunosligini isbotlaydigan, shuni ko'kitadigan, to'ntadigan bir emgak bo'ladi deb o'ylayman. Endi biz bu tomoshabinlar bo'lib, shu armaningizning amalga oshishiga tilakdoshlik bildirib, shu emgagingizni kutadigan bo'lmiz Shaymardan aka. Rahmat. Endi men o'ylaymanki, har bir futuqliq odamni qo'llab-quvvatlaydigan, har doim yar yo'lakchi bo'ladigan u oila a'zolari. Mushunga bag'ishlab o'zingizning shaxsiy hayotingizga qisqacha to'xtalib ketsak, sizning farzandlaringizning ichida sizning izingizni bosgan bolalarınız bormi? Abdumanap, birinchi navbatda ruxsat qilsangiz mandaq narsani aytmoqchiman. Baxtimga onam hayot. Mening butunlay shu qo'lim yetgan yetishganlarim, emgaklarim, faoliyatim doim beshida onam bor. Otam marhum Muhammad shu Olmut shahridagi boyozam yetib ketgan eng shu vaqtlardagi institutga tushgan qadar shunday konkurslar bilan alohida bir o'rinliq maktabga meni o'rinlashtirib o'qishimga sababchi bo'lgan. Har qanday duolarimda otamga shu olqishim bor. Onamga shu olqishim, nimashga desangiz, tam mushkamgacha meni har qanday qo'lim yetayotgan ishlarimga duo berib, ishladim, ish ajrimdan, ish emgagimdan faxrlanadigan onam. Shu onamga salomatlik tilayman. Umr yashini tilayman. Oilam kelsak, rafiqam Kaminur bolalarning doktori, nevrolog.
Ошо Қазақстанда истикамет кылып аткан Уйгур жамиятинин ичидеги тонулган Максутовлар, Махмутовлар айласынан чыккан. Изимни баскан кәсип жолуда кызым, Тунжан кызым Саидем, азыр күйөө кулум Дияр билен Америка Кошмо Штатларда истикамет кылып атады. Ошо жолдо меңип атады. Ошол жакта университетте окуду, магистратурада окуду. Ойлоймун, келечек жакшы канунчу, юрист болуп чыкты деп тажрыйбелик. Бир неберем бар, кызымдын Ясмин кызчак ашакта окуп атады. Оглум Азиз, андан кийинки азыр муну программист, IT инженер. Onun kol etken emgilgede faaliyetleri var yaşıyorsun. Neticesinde ошо Германиядагы bir çoğun kampanya teklif kılıp kontrakt bilen hazır Berlin'de hizmet kıldı. Ballarımdın pekirini men herhalde ошо okudu, özleri öz yollarını taptı, mütehassıs olup şunda bir men anısı şikimiz Hüseyin Boğadek dereceler жүрüyordu ilahim. Tel көздөн ташкары. Һәр бер аиләдәге әгъзаларыгызга без зур саламат теләйбез. Әнде рөхсәт булса, мондак суал куйсам. Өтмештәге 25 яшьлек дип коелы Шәймардан белән хәзерге вакыттагы Шәймарданның айырмачылыгы немедә? Һәм шу вакыттагы яш Шәймарданны сез хәзерге вакытта учаштырган булсаңыз, кандак өзеңезнең акыл нисиятегез берер идегез? Гипотетикалык суалга herhalde кызык. Endi qanday javob berishga bo'ldiganda 25 yoshdagi Shaymardan agar mening aqlimni tingishsa, bir maslahat bergan bo'lardim, bir iltimos qilgan bo'lardim. O'zingni asra azroq deb. Nimishga? Endi bu hayotlikda yosh vaqtida odam o'zini kutinmasa, azroq asirmasa har qanday endi o'ziga kichik bir eg'irchiliklar tushib qoldi ekanda ma'lum darajada. Ilki otaning bolaga degan nasldan da'vatsiz-ku endi shunda degan bo'lardim. Endi shu hozir aytgan niyatligingiz bilan birga qo'shilibla o'zimizning tomoshabinlarimizga bo'lgan niyatlaringiz bo'lsa, tilaklaringiz bo'lsa, marhamat Shaymardan aka. Birinchi navbatda hozirgi pandemiya vaqtida ko'rarmanlarimizga, tomoshabinlarimizga salomatlik tilegim keldi. Bu og'riq kasaldan saqlanishni so'ragan bo'lardim. Yana bir qo'yar tilegim biz o'zimiz paran qilgan shu millatimizni so'ysak, o'zimizni saqlasak, shuning uchun birinchi navbatda ona tillik maktablarimizni saqlasak, bolalarimizni shu maktablarga bersak, madaniyatimizni saqlasak, tariximizni saqlasak degan tilaklarni aytqim keldi. Shuning uchun biz uchun helkam yetishmayotgan birlik, ittifoqlik degan narsalarni tilagim keldi. Shuning asosida bu hozirgi 21-asr boylab ketdik. Nihoyat murakkab zaman. Odam o'ziga bog'liq, bolalarimizni o'qitsak deyman. Ilm, fan, o'qitish, bilim izlash, kasb izlash bugungi zamonning talabi. Shuning uchun albatta hozirgi zamonning 21-asrning avlodi mutlaq boshqa. Boshqa texnologiyalarning asosida, boshqa bir odam buni da 20-30 yil burun ko'z oldiga keltirib bo'lmaydigan bir yangiliklar bo'layotgan zamonda mashayxlarni o'ylansak deyman. Bizning millat hargiz go'zal millat, hargiz yaxshi millat, hunarvan millat, bilimxumor millat. Mana shuni taraqqiy etishimiz kerak. Bolalarimizni o'zimizning urf-odat an'analarimizni asosida tarbiyalab, eng muhimi o'zimizning oilamizda, o'z aramizda, o'z tilimizda so'zlab, o'zimizning madaniyatimizni, urf-odatlarimizni yaxshi bilish orqali biz o'zimizni Uyg'ur deb tanitalaymiz. Qoldi boshqa jarayondami, boshqa tillarni o'rganish, texnologiyalarni o'rganish, o'qish, bilib olish, doim yetilish, harfsida yurish bu biz uchun bugungi kunning masalasi. Men shu tilaklarni aytib, shu ogohlantirib qo'yay deyapman va shuni so'ragan bo'lardim. Keyingi yillarda
Мошу эфирге чыгып, бизни хурсанд кылып аткан Кадам ТВ коллективиге алайы деп өзүмнүң алкышымды айткым келди. Чүнки бу телевидение кошулгандан бери бехриленип, өзүңлөр көрсөтүп аткан программаларны көрүп, ушундай бахырленебиз. Ijodiy utuqlarni tilayman. Har qanday rubrikalarda mana mush olimlar bilan uchrashish, boshqa jamiyatimizdagi boshqa vakillar bilan uchrashish, ularni el-jutqa tanitish maqsadida bebaho emgak qilyapsizlar. Ilohim shu emgaklaringlar yonsin. Amin. Yemislar tilayman, utuqlar tilayman. Rahmat sizlarga. Yani bir qatim minnatdarlığımızı bildirimiz. Faqat kelesi xoşalıq günlərdə görüşüşəcə sağ-salamat bolaylı Şaymardan aka. Barakallah. Rahmat. Hörmətli tamaşabın, biz esingizga salsaq, bugun bizning programmamizda mehmonda bo'lgan Qozoq Milliy Agrarlik Tadqiqot Universitetining huquq kafedrasining professori, adliya fanlarining doktori Sharipov Shaymardan akamiz bo'ldi. Biz bo'lsak, sizlar bilan xo'shlashmaymiz, faqat kelasi programmagacha sog'-salomat bo'laylik.